Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'us rahmatan lil alamin. Wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahji wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami waktu kabiaksahan. Gumanap na isab kami simpangadjian. Amin masih kita niwa pengajian bunga asin pag-iman. Aula-aula na tuudah bunga asin pag-iman. Masih kita niwa karayawan. Amin nikmat sa lagu-lagu. Ya nugara si mahasud si mahatinggi. Pakataan kanabihan iban karasulan. Iban na si mga umat miagad kanila. Kahinapusan junjungan tani alayhi salatu wassalam. Damikian iban si miagad kanila. Mga anak po na mo atiranan, inbunga sin pag-iman, ganapan na tuharuman ini. Amin sabab kiyawidda. Kiyawidda sin Allah subhanahu wa ta'ala katan piya panjari. In apu taniw Adam. In kavidda piyavidda kaniya. Day nga katan piya panjari. Piya sujud sin Allah subhanahu wa ta'ala.
in sarayaw-rayaw piapan jariring katan. Amuna in mga malaikat niya. Sarawa harayaw yadto. Hani'mat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kan Adam. Nakawidda siya dahing mga malaikat. Uno yan mga anak po. Ni'matul ilm. Amuna in ni'mat ilmu iyanughara sinallahu ta'ala pamanusia. Dahil nga sabab yan mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala higanap na mo magbalik hindayaw sin ilmu. Indayaw sin ilmu panagnaan surah piatulun sin Allah subhanahu wa ta'ala pajunjungan tani wa alayhi salatu wassalam amuna in suratul alaq. Hafal man si mahasut si mahatinggi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna biniya. Di maingat sumulat, di maingat masa. Tiha ayat ini hiya aksya pabassahun. Sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat kaniya. Ampain kita niyo subay lumabay mag-alup ing guru iban sim murid. Magtiyahunan. Dahil nga sabab yan atulan sin dunya hamasa na to ini. In manusia. Bang siya mga ji. Tumagna inhindo kaniya magbasa iban magsulat. In ilmu magbasa iban magsulat. Amuna in ni'mat sa laggo-laggo. Amuna in karayawan sa laggo-laggo. Piyabidda sin manusia ding malaikat. In ilmu magbasa iwan magsulat. Mga anak po, magkagunahan kita niyo hajaman na to ini. Iningat sin tawiyaon magbasa iwan magsulat. Nag-aalop iwan tao, hapag sulat sadya, maparagbos niyan tao. Bang niya na paragbos bihad tuin tao, hasabab simpagbasa iwan pagsulat. Hat niya si sulat, kita. Magkagunahan kita niuhan, tara taniwan sintuhan. In dunya masana to ini na virus. Unin naka-virus sa dunya. Ingat sintao. Mataud maingat sa zaman na to ini. Diya sinagi magsulat sa jabihan. Bang inisulat ni auto-auto. Bang inusulat niya tao-tao.
sa gaunggangin akal, gaunggangin atay, gaunggangin hiwal sin lima pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, al-ilmu min khasa'isil insan. In ilmu, pagbasa ibang pagsulat, amuin kaya bidda si manusia dengan kataan pia panjari. Mayroon sa pimengat magsulat. Mayroon sa pimengat magbasa. Bang hayop wayroon. Sa yaririhil sin Allah Ta'ala, haipun niya manusia. Dengan sebab yan, mga anak po, gaita dia pangajita ini. Apabila tayo kurang si manusia ilmu, amin piyahatud sin Tuhan na kanabihan iwan karasulan, mag-ilmu day sab sila sa bukun na bihatin ragbos, pakad takhalla an insaniyati. Sa bunal-bunal tuod, nabutas siya rin nga pagkamanusia kabayaan sin Tuhan. Nah, nalingugin manusia zaman na to ini. Di masulut. Ini kasulut, hisiu-siu rin matawad sundalo. Hisiu-siu rin matawad sinapang. Hisiu-siu rin makusog. Di saan kabayaan sin Tuhan imbihan. Uning kabayaan sin Allah Ta'ala, rahmatan lil alamin, magkasilasa. Ingkatan manusia dunia. Sarawa inigman si manusia in ilmu kabayaan sin Tuhan. Piyakay nila in ilmu, pakabayaan nila. Bukon na malaikatin sumujud kanila, sila na in sumujud hakabayaan nila. Sumujud na in tawhasin nila. Sumujud na in tawhatampa nila. Sumujud na in tawsasakatan nila. Di na sila sumujud panagpapanjari kanila. Kaya lupahan sinummatin imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayat pia sujud sin Allah ta'ala. Malaikat kan Adam. Hapasalan saja sin ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nakapamungin malaikat. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Di dumayaw yung manusia dia babaw singgumihan tara niya magkaibang way ilmu niya. Inyad tuha upis, halom erkun, marayaw yung paglingkod, matasing gadji. Inyad to nagbabaho na, basura na, way humunit sinhinang, mababaing gadji. May tayad to, sabab tuan sin ilmu. Nabangbihan in ilmu hantara sin tao. In mataas ilmu marayaw, in mababa ilmu marayaro sabsa mababa. Labi indayaw, wang matu iyaga din kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na to kalupahan sindaakan. Hikarwa ayaw na to kalupahan dia aksin Allah Ta'ala malaikat pasujurun kan Adam wahum asyrafu khalqillah. Wirun malaikat na kapag maksiat pa Tuhan. Sa hasabab sindayaw sin ilmu. Amwad to mga anak po nabihaon kalupahan. Naipatumtum na mo. Imbungasin pag-iman, in ilmu kagunahan na to, biyaw na kabuhi na to, ilmu kabayaan sin Allah Ta'ala. Pag doktor ka, sa mo kalupeng kabayaan sin Tuhan. Katan ilmu doon ka, sa ay mo kalupeng kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, piya panjari, at tiap-tiap siulakan, in imingat sin ilmu ini
faridatun lazimatun likulli fard. Wajib hatiap-tiap siulangan imingat sinilmu ini. Nabang sila ri imingat sinilmu ini, kuntara nila yung pangatod nila. Himita mo may nang kuntara yung pangatod mo. Sa babo matod ka simangi. Aula-aula na yung syaitan. Buko saan tawin naglumi singgumi ni syaitan. Wirong taw mabaya magiluhala. Wirong taw mabaya magkalo. Wirong taw mabaya masakit. Sa isin naglumi, hi syaitan. Namayta, siya sa tintao. Namayta, sa babinil mo sinta wala na rin ning kabayaan sin Tuhan. Aturayan Tuhan, dahil nga sabab yan, kaya tak diha ayat ini, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Basta kau hangan sin nagpapanjari kayo. Dahil nga sabab yan, kumaun kau bismillah. Subay tagnaan hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihaon kaya lupahan sin tao. Ingat kulong niya. Tuyo ko nag-study. Tuyo ko katantan niya. Tu ingat kulong niya. Kaya lupahan niya. Nagpapanjarikan niya. Impanyapyag ingat niya. Mata niya. Taingan niya. Akal niya. Lima niya. Katanpyag laki niya. Bukundeng kan ama niya. Bukundeng kan ina niya. Bukundeng kampung niya. Dahing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Turan niyo mga anak po. Khalaqal insana min 'alaq. Ay mo kalupain nagpapanjari ka to tanim isiyo. Allah Ta'ala. Na hindi ko papanjari. Dengan kabayaan mo, buko, dengan kabayaan sin Allah Ta'ala. Hikaru api tum ka to allamal insana ma lam ya'lam. Bukon ikaw nakapaingat kay mo. Bukon guru mo nakapaingat kay mo. Hisiyo. Ikaw iwan sing guru mo nakapaingat kaniyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lupahan tuan sintao. Na bang iniri kalupahan sintao in ayat ini. Hikay siya. Awwalu rahmatin arhamallahu bihal ibad. Panagnaan rahmat. Piaratong sinallahu ta'ala. Paipon niya. Panama niya. Kan ina niya. Iwan kaniya. Amunin panghati. Hikarwa. Awalu ni'matin an'amallahu biha. Ala al-ibad. Panagnaan nikmat. Yanughara sinallahu ta'ala. Kan ama niya, kan ina niya, iwan kaniya, amunin. Hikatu awwalu baraka, barakallahu biha ibadah. Panagnaan barakat. Yanughara sinallahu ta'ala. Kan ama niya, kan ina niya, iwan kaniya. Kaya lupahan sinamasan na ito ini. Dahil nga sabab yan, piyahundong, di paru-paru nimplin. Sinyaw na passenger nila. Nagmumotor na, di pa, ay kamulong na magliw, lockdown. Mainkan, maingat magparagan, maingat katantaan. Unin sa babi, patumtum na kanila, singkialumian na sila. Sa kalintium-tum na sintao, coronavirus. Samwa sa inilong simalayo, patumtum ka ito. Nagdihil kalumian, syaitan. Maita, sabab kari asali sintao naglalasa. Pakhtalafu pia
kaniya-kaniya sin syaitan. Namay tayad to. Sabab wala hiyati sintaw yung syaitan ato nila. Wala na nga to, kawan tagupat ka dyan. Lagi kawab pa, nangaturin tao. Diya din. Di sini kapag tugtog, inatumuri mo kakitaan, inatumuron kay mo kumaon, inatumuron kay mo. Ihian pentay nga mo. Sa kalituan, way inu-inu. Sa bang maatod sinlibat, kuma pistol pa ba, mangilaw ng pangatod ka po sintawad. Tulan niyo mga tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam daitaan kita niyo. In halga sin ilmu ini, talabul ilmi farida. In imingat sin ilmu ini fardu. Kaya hatian na ini sintaw katanta. Kanda siyo pierdo ala kulli muslim wa muslim. Patiap-tiap usog ibang babae muslim. Naturatuan hamasa nato ini. Kaya sabab yan mga anak ka po, magpatumtum kami kaniyo, lapay na imbaran na mo. Puno yan yung pagpatumtum na mo kaniyo. Kabtangan sin Hasanul Basri. Laula juhdul ulama. Bang sadyalaw niya bukon tuyo sin mga tao maghindo. Tuyo sin tao makahati. Lasaran nasu mitlul bahaim. Bang sadya bukon tuyo maghindo sin tao makahati. Sin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala najuja na ng manusia. Way na maingat magpuasa, way na maingat sindaakan sin Tuhan, way na tumangkis ding haliangan sin Tuhan, mabiya na sila hayop. Turan niyo mga Tuhan. Dahil nga sabab yanin tauri imingat sin ilmu kabayaan sin Tuhan, biya sin papatahayop. In hayop pagkaon sadya iniatud. Pagkaon sadya ibang pag-inom, maturan niyo na impapatana to hamasa na to ini. Wairuni hapdi, kaya kansuan sadya. Nangikawap pa. Sagawa, hiyahap di inatay. Hiyahap din pito ang gautabaran. Umalup pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan mga anak ka po, biyayta. Si mga sila, nakauna rin kato taniyo. Unin bayta nila kato taniyo, pamintangan. Sayati alan nasi jamanun. Tunglaw na dumatong hamano siya in waktu. Unin waktu rumatong yan. Kasirun pukaha. Kalilun khutaba. Tumaud ajaman yan. Inta umakahati. Sarawa timiyo tiyo inta umaghutba. Habihanin dagbus. Mataud impukaha. Sa tiyo-tiyo maghutba. In marayaw hinang dunhan. Ala amalu pihi khairum minal ilm. Suway pataurunin dua. Hinang iban ilmu. Sa suway makataudin hinang agaransin ilmu. Hikarua, dumatunglaw niya manusia, baliskat din sinakauna. Kalilul pukaha, tiyo-tiyo inta umaingat sin hukuman pag-agama. Sa mataudi sabi maghutba. Indihan dagbus, suway tumaud in panghati, daing sin hinang.
Hamasa na to ini mga anak kapo, magkarunahan yung beta yadto. Magpataod sin ilmu kabayaan sin Tuhan, iwan magpataod sin amal kabayaan sin Allah Ta'ala. Apa biya natug ka, ay ko magtug. Yan. Kita niyo mga anak kapo. Sebab bang way ilmu kabayaan sin Tuhan, nabiya na sin papatan na to ini, way inu-inu na to. Yung pangatod na to bukong problem. Dahil sabi ang blimon na to na mamarenta. Kaya kung siya halong na sin parinta. Way pagblim, habihay ni Ragbus. Naita, sabab mamung hibatak kanambung sali-sali daw no. Sa harap ini katan panagpapanjari. Unin nagkakulang wala mo na hinang. Turayan mga tuan. Na, uno pembeta kato taniusin mga sila nakauna rin kato. Pamulan siyang nilakato taniyo. Unin pamulan siyang nilakato taniyo. Pagkapia sujud sin Allah Ta'ala yung malaikat. Hamano siya hasawab sin ilmu. Apabila mano siya kay Quran nila ilmu yan. Mabaliskat. Na yan na. Simujud nin tawhasin. Ikaw, wala na ko simujud hasin. Rasul sallallahu alaihi wasallam diaitaan kita ni Taisha Abdul Dinar. Magkangi-ngi na intao simujud hasin. Mga anak po, in-study sintawiyaon, maglinguglong niya in Milikan Iwan China. Ay nakaw mag-study simparakala nila. Sa in-study hun mo, di dabha akaw malingog, hantara mo Iwan sintuhan di hadun niya. Di dabha akaw malingog, pag-iig mo rin hadun niya harap pakubol. Di dabha akaw malingog, pag-iig mo rin akubol harap pamahsar. Di dabha akaw malingog, dun halawm si mahsar yan. Amo yan, mga anak ka po, insubay na to hati na masa na tulis. Da. Unin beta ka to taniw kabtangan nila. Kala ahlul ilm. Kabtangan si mga sila tao makahatis. Nagdihilin Allah Ta'ala darajat akrabun nas min darajatin nubuwah. Sa suok-suok manusia darajat pakanabihan amunaim mga sila ahlul ilm. Aw nambuk taugibahan undi matong panabi. Pamadina, ya Rasulullah, inaku ini taugimba. Mahang magpakari na mabaya ako, advisean mo, unin ika-advise mo ka ako, marako, amalan simbaran ko, sin ahli ko, sinhalawm sin kauman ko. Inagikan niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahsin amalak. Para yawasadyain hinang mo. Mga tuan. Na inhinang sintaw ang masataw na yun, nagsaputi, biya naglaki, biya nagsuwal. Siya puti yung pagsambahayan. Sa yung pagpaigo niya rakat, bukon sa puti. Yung pagkaon niya, hiula sapi, bukon sa puti. Yung pagkaon niya, siki sapi, ano tayo, bulalo at bulalo. Bukon sa puti.
Sa putihon na to na hinang kabayaan na to, sa ayaw na to sa putihon, hinang kabayaan sin Tuhan. Ang padyadarahan sin Satan, bang muri sa puting kabayaan sin Tuhan hambuok, hipa sa puti kay muri hambuok. Dahil nga sababian mga tuan, papaatuhon kita ni utod. Hasaitan, sabab sila'y ni manglingog, di hababaw singgog ni. Sila'y ni magdihil kalumuan, di hababaw singgog ni. Na, unin beta kato si mga sila ahlul ilm. Akrabun nasi min darajatin nubuwa. Insa suok-suok manusia padarajat pagnabi, di isa babutanin pagnabi, sa amo na yung sumunod. Hinda siyuli sila yan, ahlul ilm. Amo na yung mga tao, piyakay nila yung ilmo, kabayaan sintuhan, piyahatod maun kanila, panabi nila, iwan rasul nila. Di kahunitan, mayroon pag-exam, mayroon pag-entrance, mayroon pag dihil kay mo exam, budig sa muay. Makapasin bata-bata, makapasin tumaas, sabab wala intuhan nagpahunit, mag-ingat sinakaman niya. Wala intuhan nagpahunit, maghindo biyadinin, kasutyahan niya bang siya mag-ail, umalup siya patuhan, way. Nawang muna ingat tuwanin ilmo, habihin dagbos, hamuk darajat dakuman, kawyad to kauhanabi. Dahil nga sabab yan, di man tumabutin yan to sa papaghang kahulaon kau sintuhan iwan sin nabi. Kakulalan bukun kau nabi, sa hahinang nakasud kau, hahinang sing kanabihan, iwan sing karasulan. Naita. Nabi Allah Musa, siya nabi. Papagburuhon siya sintuhan, habukun nabi, ordinary tao. Di katutuan dato. Salip, di magguru, bang bukun salip. So, pero isang salip lang nabiya kamo. Sambil umasawa, di daw umasawa, bang bukun uno. Nah, kanti kuno yan. Bangyad tuwita sin Allah Ta'ala panabi. Sinyaunin darajat sa lagu-lagu. Nabi siya papagguruhon siya bukun nabi. Nabi adin ng kita niyo. Dahil nga sa mabyan, di makasipog haguro, magguro habukun guro. Bang ikaw pa? Aula-aula na rin makasipog. Hindi makaingat, magguro na siya tudaw no. Haguro. Dahil nga sa babyan, di makasipog haama, magguro siya anak niya, mga anak na nanguno. Guro. Ikaw apa, magguro ra ka anak mo. Yan po mo lang po tag 5 tahon. Ini ikaw ka 7 tahon na magguro ra ka. Uy na itay sab sini ikaw nakaw na kimaw nasin. Biyanin, siya, yaon kanya inuno, in panghati. Bang mabihanin dagbos mga anak po. Pasanyangon kita niyo sintuhan di adunya, sababi ni kalingkat sin dunya, pasalan sin ilmu. Bang malingkatin dunya, pasalan sin ilmu, iautoray sintuhan nin maipon niyari. Way nalamod sin ilmu na to sin sulwa. Bang ikaw pa? Aw palamod na to nag-design sin bay halong sin sulwa. Aw pa, tawaway na. Way na lamod na to. Kansiyo nakatantaan. Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, bangsaw pamalaw na pag-ubos yung coronavirus ini. Yung kamo magmumotor, librehon. Magmotor kamo rito hakuan. Sa Dubai. Aundan dito magligutan bihan. Maganda ka magtuwap pa. Aun promo. Pagaron ka mo magpamuklin ka mo katantaan. Amoy mga maas katantaan. Pangita-ngitaan dito sin Arab aming kwambihan.
Sa rabing pagparakan nun nila rin unta, na yung kanyo motor. Sabi ha. Yadto mga anak ka po, imbeta ka to taniyo. May ta sila yadto ahlulil. Fa innahum karnain sila yan bayyanu linnas ala ma ja'at bihir rusul. Karena piatarang nila manusia. Karena sila naglilay manusia sinhiatod sing kanabihan iban karasulan. Mga anak ka po, hindi matuha masa na to ini. Piyay kuran si manusia inhiatod sing kanabihan iban sing karasulan wala nila na iammalan. Piyay kuran nila na imbeta sintuhan panabi nila iban parasul nila. Nah, unim parman sin Allah Ta'ala, wa man arada an jikri, siu-siu in manaikud, iwani siu-siu in sumulang, sin piara kumaun kaniyo, hikatumtum niyo panagpapanjari kaniyo, pa inna lahu ma'isyatan dangka. Sa bunal to ding kabuhi niya rin adunya. Wayron kabuhi niya marayaw. Way kasanyang sinjantong niya. Way rakasanyang simpangatod niya. Ingkatan yaun hagiran hawabaran niya, way rakasanyang. Maita, sababin nagkakaput sin kunsi singkatan hikasanyang si manusia hisiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto mga anak kapo. Salta biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ahlul ilmi ahlullah. Piya kuyag sin Allah Ta'ala, in imingat sin ilmu, in imingat sin pangadji, daing hatuhan, hiatud sin nabi. Ahlullah, pamili sin Tuhan. Mana sin pamili, bukun barhajat sin Tuhan pamili, sa kalasahan sin Tuhan. Magkagunahan kita niyo mga anak kapo, kalasahan sin Tuhan. Misan way na taulo masakato tanyo, bakas na kiasulayan, inla sa sintao magkapindara. Sambil magtiyaon, aw damisan magtiyaon, maguno, magbutas. May tayad do. Wala na kiamuhan sintabas. Ang pendeng atuhan, amu katantan, kugdan katantan. Bangyad to siya sabalan, di na magbutas siya, piyahaba niya, ing kasabal niya, piyahaba niya, ing pagpatiag niya, biyasing kisya sinamugtaw, mamisita siya simbagay niya, aun-aun mamisita kaniya bagay niya, dito sa pamungungon siya sinasawan niya. Aun waktu pamungungon niya ang pimbisita niya, aun waktu pamungungon siyang namuhi, aun waktu pamungungon wala na roon. Aun waktu iabutan sin bisita, piya mumungmung siya. Nakapamungin bisita niya kaniya, bang akulong nin taga-asawa biya kay ni. Karoon doon, hibugit ko. Way reaksyon niya. Sababing piyakay niya, pahabaon niya yung pagpatiag niya. Sabab bukon ko siya lang niya, iasawa, magkalo kami, magbinasa kami. Iasawa ko siya, rahmatan. Iasawa ko siya, na'matan. Bang ikaw pa? Kaya nga sabi ng tulong niya, piyahaba ko yung pagpatiag ko, piyahaba ko yung pagkasabar ko,
Piyahaba kuin kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kulong niya ay agading kabayaan ko. Di mo siya ni kabis sa lang nara, imbis sa mo yan, ubus na. Natuan, iagad niya maning kabayaan sin Tuhan, daraing simipug ka niya. Tandulong niya mapatuda ko. Singkatan, kaya bis sa rakuyad tulong na mapa. Wayroon na usog kalasan ko dunya ini ikaw ras. Bang ikaw tuan Habib. Bang ikaw imbetaan si babae bihad, tukukan na ka. Nain siya, wala kaiba niya. Way man kaiba na, may takulong na magkaiba. Nalaw na ubos na, kaya ba'y tak muna. Sababing sa rayaw-rayaw, bari iman, hibis sara mo yung marayaw. Bangway na ikabar sara mo, naguno na kaw. Nagulong na kaw. Kaya ito mo na lang nakabaita, alhamdulillah. Na mga anak po, injaman na to ini. Magkagunahan kita niyo pahabaon ng pagpatiag. Magkagunahan kita niyo pahabaon ng kasabar. Mayta. Bang di. Nabi na sinyad to. Bang ikaw pa. Hibugit mo siya magtuwi. Biya din. Law mo matawd na yung piyo ko siya. Ando, lasin ulang. Magparo na kulong na biya simbungis mo yan. Inaagaman na to rahmat. Yung Panginoon sinagaman na to magpaibog sing karayawan bukon mag... Uno pa yan imbeta kato taniyo. In masuok mano siya padarajat kanabihan sa di nila na madawhat sa pahulaon sila sintuhan. Kapag hulaan sing kanabihan, may tawag to na. Ay tagad na ako. Amo na yung mga tao ahlul jihad. Amo na yung mga tao mujahid. Pangati na ito yung mujahid, nagdara sa jawno. Inihan bang waktu aun buno na ito iwan sa tro. Sa inway halibuno, kauhantag upat ka jam. Amo na yung buno na ito iwan sin syaitan. Nauno yan. Sila yan yung mga mujahid. Bangyabutan sing kamatay wihaning kahantang nila. Ahlul ilmi wal mujahid. Sila yan yung masuk padarajat kanabihan. Sa di nila na makawa. Sa kawa, hangkahulaan sila. Iwan sing kanabihan, iwan sing karasulan. Na mga anak po, patumtum kami kaniyo, simpalman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ayat ini, di natu madawhating karayawan. Karayawan dunya biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang natu di agarun, imbiyaita sing Quran mahamulya, iwan sinadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahinapusan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, hipagbin ko kaniyo. Yung pagsukulan na to, impamin, bukun habang sa Arab sadya. Kato taniyo katan. Hipamin ko kaniyo, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum, hipamin ko kaniyo. Nandoy sabi pamin kato. Unin hatin niya, ayarin niyo, wag bugin niyo. Indua ini fa in tamassaktum bihima bang niyo ini wag bukan indua ini lan tadillu ba'di abada. Di kamu malawong salama-lama. Di malawongin mag-aasawa, di malawongin magbabana, di malawongin subul, di malawongin budyang, di malawongin ingkatan ini malawong, nahangkan ini mga tuan na lawong, muna-muna, wala na iayaran, inpamin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, laway raing hapag-ingat, amin atulan kabayaan sin Allah Ta'ala, piya sampay sin kanabihan, iwan sin karasulan, natubtob na rin to, pagamahan na ako sinamuin
biya magbabangin ni yari na patiu-patiu sumong na ini sa hawiran ko na murah-murahan nakawa na to misan dakuman tiu-tiu karayawan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulin fid dunya wal akhirah wallahu a'lam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.